Karibu hanga kuri televiziyo Ansa TV. Ubu muri kumwe na Overdream akaba agiye kubagezaho uko alimentation ndetse n'ibiciro ku isoko uko biba bihagaze. Twaragiye tunyarukiye muri alimentation chez Joseph. Twasanze amandazi ameze neza, dusangayo amata, dusangayo ikirayi kimeze neza kiri ku mushito. Twagiranye ikiganiro cyiza cyane. Yagurinzwe wabitangiye Yes, ndabasuje mwe mukurikiye TV Ansa, mbabwira yuko uyu munsi tugiye gutemberera muri alimentation zigiye zitandukanye hano mu mujyi wa Jurwe. Uyu munsi tukaba dusuye alimentation chez Joseph, na alimentation bigaragara yuko iteye imbere cyane, ifite ibintu bidasanzwe kandi bikurura abakiriya cyane. Anje kugenda mbereka ibicuruzwa curuza amahangaha, ndahera ku mafaranga hariya nayo abayafite. Komeza. Bari kumbwira ngo nkomeze mare ntago nzavye dikinga bino. Yes, ako karagaciyemo bakunzi ba televiziyo Ansa. Reka dukomeze mbereke bimwe mu bicuruzwa. Aha akaba acuruza amanda abaryoshye cyane. Wewe buri kintu cyose natejo ugira genda narabwira mwereka amano video werekana amano video Nakumaki hose na nyamara. Namabuye yarabyose naza kuyarya buri. turebe ibuye rimwe karishishura urarishura ukerekana ko ari kariseri cyangwa se ikindi kintu yaba ari sarisa ukayipfumura ukayibereka ko mwese ndaza gukomeza mwese. Akase imbwa zira. Neze video nugi. ako niko kazi nyine nimba uri ku muganda werekana kuri